Yaa Titi. Why say Kurasi Frugo? Why na ho se Ghana Music Award? Sa Yaa Titi no. Oni wo Kofi Oduro wi ni sofo no. E kwan ya me de mo befa so okuruma no. Yaa Titi I say ye twam ne flow Yaa Titi. It we could hear social media na so asande for na to aka. Baby abefa bi asande for na TikTok right bobo. Utkulo 1 asande for 2 asande for 3 asande for. Na ebuzua Prophet Kofi Oduro. Oni Yaa Titi. On say we create the query enti boja ye no. TikTok sponsor there be omuma Kofi Oduro Yaa Titi entwabu kosa there be omonye kakra hye omu. No bu botwa weekend. What I say? Na Monday you be decide say do betwa alaze fo botwa na kakra bi na omo dia mo no. Mema won kire mu. No akere wadwen amame e wo comment ni na fa nsem o be ka fa asante ho aha ye Penyah block media mesro say ni die mo o be like video no da mo subscribe button so be click notification icon to latest updates aba akere wadwen de amame e wo comment section mesro so ba so no wa share video mo first enya bi ahwe ejenye ni masa Kofi Oduro e kan ye o address akwaba en obaka no o be take inside e ma o be bo asanefo na chi pa se asanefo se o mu pe mu tire se o mu kwa na enipa o mu kwa na Ghana ha bibia o bu ne famo bibia no mahura di kai bibia famo wo mu Kofi Oduro the can na jo fa ho Paul na jo chi asa the phone no e ko mu de dem what I say ana o ka Yaa Titi sampa man hene akonwa sie sansam no Yaa Titi etena Accra FM ke kan sim hunu wo tena ni TV station CTV ho wo tena ho e ke kan na jo chi yewura sesebe Otumfuo selfish one one personal interest nti wo te Kumase ene wo se obedi ade wo sampa how possible yes Yaa Titi so no e kan na jo chi Otumfuo Emma Kofi Enwe ni obi afa no ho ani because Kofi Oduro ojere wo dia woto Kofi Oduro ojere woto be ka tira wo ojere woto na Yaa Titi so no omu kan ya ka tira Yaa Titi se wa yes e pound wa dia tunzo ma ho no me say Yaa Titi omu kike bi tira no ogba wa yeto tu shebu bi ani omu kike ni na enya no be kam omu kan ni na ka ho na busia wo se week na de kwawie omu ja se wo de enya hwe omo de Yaa Titi Kofi Oduro bon ya che omu nanso no omonye kakra gu enhye omu Yaa Titi I say ye twam ne flow Yaa Titi. Na na ponsa dan na akoho na denta no a wontua ka no. Na na ponsa se udi Otumfuo atem no so hye Otumfuo ase. Enti se 2 months kana na wode nko de ache wonso na Otumfuo na ewu Otumfuo udi atem ti Yaa Titi o se fanisi kabre no onso go jimi. Onso wa bodam. Asantini dan na wo han eso wudi asantini atemo onso Otumfuo asem ne hye mu ne prawo na wontimi nka na wo yipi eso wonya asem Yaa Titi e flow Yaa Titi si wudi no ye twam si e flow Yaa Titi wona ma na obratakum ayi wondufu asinye nyan se adwaye achi asiaba wo me se Otumfuo asem na ne hye mu na ne prawo no na se wo yipi eso onso wonya asem wo benya asem abodwan otu obum se kanse pano ayi wonim se anopabini na ponsa se fanisi kabre no kromfo so ye sa ye kromfo e kan obra ho wo ye kromfo ba o kan obra ho na ponsa se fani ni sikabre no dwane anwire na dwane free efio that one na wo nu TV no asiaba wano kasa se die oti apem so dan kakra wontimi ntuaka asantefo no yeni kura nkra ha ko se dai wa ha na fa ya asantefo dia utem miensa mienu asantefo dia Abusiafo so munum se me na me mo boys SP me ni abre ye na da form tie ye jam ye wura ye wia omo ame mabuki omo Yaa Titi na wa yesa Kurasi Frugo no Yaa Titi wa yesa Kurasi Frugo wono wa ye no ho se Ghana Music Award sa Yaa Titi no oni wo Kofi Oduro wi ni sofo no e kwan ya me de mo befa so okuruma no Yaa Titi ni Kofi Oduro mi do Nyankopon mi do Yaa Titi twaso ni kwan ya me de mo befa so okuruma no mo beti mo piga kwasia we te say Yaa Titi timi be kan Samira ba omi asem sagewe wo de me pacho mami ma yensie ye na nanwi se ye di abrefo anka kwasia pani bi te say Yaa Titi timi kan asem Ewrade Yaa Titi wo ma me beje ne twa wo mensem Ebusiafo mi ehwe video ye da sumra ne emeti ye nte ho nte suffering but
obi interesting ti oti baby o ni pani ti kuro foforo so and wo chinchi onunu ade na akoso wo kuro nim onunu mu saa na udi ade a wotena kumase di ade wo sampa wuso free sampa uti kumase na udi ade wo ya titi jajimi no wajimi wa ha Ghana ha no mache die nti asam of us na yemfiu ni sa wo de ya ene yense ye de ya yenu na yekita kra baako kradin baako enti na wujimi ane aye dini ye hwe ya titi jajimi no na ubu ba yenso yetebe se ubu ba yenso yetebe kwasa sema na kan sa no ana yewra ana ohine no oti kumase anu na odi ade no wabeka ache so wo the confusion akwatu obi ntam ya titi wafunu ni uyefu kutu se nchine boto papa no odi ade okumase ha no se wusu modi nti asie modi papa no odi ade okumase ha no ya titi wabeka ache wo se wo the confusion akwatu obi ntam e okuro bi so jajimi no usi ebo wiem se de wo kan wo ma wo soro wate wo de wuchimi na wo de ti onye TV wanum na jo mahama ne NDC fo ba wo pa na wuchimi ya na wafiri akọ station fufuro no se wonsue nyansa na okoso tina akra ho jimi wo a ade efe be ya wo tan wa bodam papa ade ya se obi di ade wo kumase na wo create confusion wo kuro fufuro so wa bodam papa no waka che se wo na create confusion ama obi waka bibia chiro wo ye politics anase wo ye wa no pa program ahweso ye moda moya mansa modi ai papa ne nbe fo na bia kan ye ne nana no ma yegu ase ha kan ye do be fa so no unko pedro na wunya sisas na wafu na ne wafunu na ye kapu no se bento na eto nte ana to no ma wa no din se konfo ye le jimi nko a ya titi be one asia ba ade ya obi ti kumase na o create confusion wo krofufu so waka je se na hine ni wodi ni Abuzia for me show video here that simrani emeti ente hu tim. We shouldn't have any kind of dominance of some kind of ethnicity who wants to dominate all the time. Fairness, equity, that's the gospel of Jesus Christ. Treat your brother well and fair. What you don't want us to do to you, don't do it to your brother. Simple. You are not the only people who will always be receiving attention. That is not Christianity. Edion ayana asabufo no ayana mi wo buosu nko de ma wo mo esa ni se nti America sanse se on free nyame ananyame frɛ no na so far as wo boy Yesu din a okita Bible no o ka asema kire na no wanya ahweye ena moreover no mi ankasa me sofo prophet mununkum nyame de biasia na oni me kasafa omo ho tia me yesterday na mo sofi Kofi Oduro se why dey so be politics a mayenhu ye de anim se wuni bi NDC ni enti e bia ne santi no uye kwa ni uye akani nti enam se obekọ NDC mu nti no obe start attack ye ya Asante fo mayenhu ni enka bi nkyira o sofo uye nyame nipa e pa chamani ntosu mienu se wo de wakan fo na se ya Asante fo ni be ye from bido nyame kamesi nyanya sa sofo Kofi Oduro de uko UK koye yenti ye bo wo ba ya obedi sofo ni ye be kanini na because kokura mfaliso obeton wene so a onso mfalisa wo de asawa ebeshem ti sofo Kofi Oduro and try so be cassette Asante fo biem uye ko ni ufluko udu sofo uye politics aya politics nem and try say obeka se tia ya na obebo ye kutia enye se ba be kan de okọ UK okọ ye ntia ye ba oba ya wo si wo be di sofo no ye be kan ni na ye be kan because enama ye chinu no ye ya ne ye fa ye sinche tu uchire ye nka ya asem uchire ye men kan ya asem afiaso nega no kru wo pa aduane adidi a no o ka Asante ada na won kan ho de ya won kan obi afọ so se ka Asante ana Kofi Oduro
obi suma se ka asante o ba o pa aduane de yɛhwe afunu mu dia na wo katwi o pa se yɛn recognize o dia na wo katwi o ti ase kwasi ampanyi Kofi Oduro ni baby a wokɔ kasa no so ɔyɛ asantini radio na wokɔ kasa no ade na wonkɔ nkran radio station na wokɔ ka no wokɔ kasa nkwa sesem wɔ hɔ na I kan sa asantini radio so na sɔle a na wokɔ ka wokɔ preach asi ampanyi mi siko nimu hu sɛ wudi ne okum nipa owura mu asi sɔle na waka kyena na ado sɛ onya agimi no abuofunu wa ba so de wutimi kan kyerɛ president o te so sɛ wonya agimi no but Muhammad Akufo Addo wutimi kan sɛ wonya agimi no ni twase ni Julius Debra o ye wunu antidi ayi Julius Debra no ono de mfaso ne nya afiri nso Ghana ha saa Julius Debra no de mfaso ne nya afiri nso Ghana ha asi ya usole dia na udi na dan kwa Akufo Addo atam kwa si obi obetimi awo usole na udi na dan kwa Akufo Addo atam abuwa nso a wo de ba asantefo so asi ya usole so na ko kriti asanteni radio so nyame de betua wo kawo card wo ba bo no wo fo wa wo card wo ba bo Kofi Oduro wo tantan se kwafo nyina wo na ho tan wo kwafo nyina wo da ho tan ada na ya nko enkanfo radio FM station na radio station na TV station na nko kasa na kankran na so na wo katwi so wo fu na ko katwi bi mu a wo fu kakao pa nhwo wo Kofi Oduro ni patan tan sa no wo be di asantefo atem abuo dwan asia wo santini be na wo yonkron no anya asantefo no bi na agimi a wo mo betra wo asore dem a si wo ya santini na wo Kofi Oduro asole a wo ye gimi fo ya boa wo hwe janka wo ya kraman me si wo ya santini na kotra Kofi Oduro asore dem a wo no kasetia ye bu Otumfuo kasetia santefo na sa wo ya santini na kotra Kofi Oduro asore dem a me si wo yo hwe wo ya kraman wo ya boa dwan cause ni patan tai we say entuma medidi asantefo atam Kofi nya wo na ho tan wo me si wo ni agroba difference bi anim wo fofa red na wo kan kwasem e de acha asantefo na boa wo yonko ni asantefo Kofi Oduro wo tantan no wano achinchim na wo kan se wanimu abobo apo se e kan se ayi taredan wanimu tenten se e kan se plain face aboa wo so na bedidi asantefo atam asiampan wo mesinya betua wo kawo Kofi Oduro Kofi sikadwo Kofi ade ubedi asia wo peska ade ahwe afunu mu dia na wo katwi wo akotana so de na wo katwi ana ya wo kankan na wo kakau misi Kofi mpokra na nte saa wo kwa onye koni Kofi nyina so sa wo ye koni a wo na ho tai wo Kofi Oduro ya titi ni chasini ya titi ma me ni chasini en ko ni ne wo se mfa ne bo ya titi ni chasini But be interesting oti baby o ni pale to grow for eni anem asem ntonipa onipa ne tane ho asem kwasi ni baby a woti UTV bazai onia TV show so da bia onia ho minim sa dwumifo ne ba ho sa dwumifo ne ye fa omo obi a mo run media pa ntimi nya research kakra ada na madwumi sa ada na onia ho mo nko madwumi sa ene ho na dwumifo ba ya ati ankode ne ho wetutu kwa ovuyi ene ho na wo ka sa nsam yi nti onia TV mu ayi onia radio show as TV show mu ntimi nya research ada na madwumi sa anuanem dwumifo ba bi so de ho aba mo me ekotie no na yen kan adwene nkyere no yen fa nyansa emu wo mutrim kakra onu ade da akwafu okuranim onu mu saa na udi ade a otira kumasi bi ade wasampa ati uzo fi sampa otu kumasi na udi ade wasampa o refer to Nana Sama Jafra no Nana Sama Jafra wati kumasi Nana Sama Jafra wati kumasi na wanti kumasi no de wo se o pana no no wati kumasi wati yi wasampa ho onu so ko school baby and Jafra so wo e aduma won kan ya titi nti wadimi sa na wadimi se na free tete man kan no nti mu ni adini sei oba o yafunu baga ya mseture kwai wonene won finance and concept wonene ho ansa na waka ana yesi mo anu odi ti de budi de bia ho yehia se odi ho na betimi akasa aka nkwasi asem ni afa
okay, what's them now over can you be not time? Yet you only analyze it near the answer to trim. Tim. Come. Aha. And no cross that statement, no cross you say Jimmy. Into 5 just a national house of chiefs or Jimmy. So my gazette think of you know. And I will evidence then I will work at HSN National House of Chiefs. I gazette I am from you know. Into radio station now more you know. Money producers or now when you conform your research mamo. I then the Jimmy sir. I then when you have whatever you want Jimmy sir. You know what day. I then the Jimmy sir. You have to trust me. You have to papa for the water. The Ohenba Gazette or Sampa, and Ohenba. Winnie Ma, Moncona Moncorushe. I said, I will close a radio station and close you crossing it down. Because Moon incited violence, such as it, gazetting for you. I play your back. Mooney evidence. Wherever there's I was it, ya gazetting for you know, away. Into Monday and Moon. Moon research. And I'm a Google radio the sofa. And Quasiaka. The hands were football to a long fight. Now I have any amount of my can I start and I will cast a bee. Yanko. But you do only trust me. Evidence away. Evidence away. What do you mean? Sent What's what Bishop Mason warriors have them? Or more, cast on Baba she drive a coon crop for no. Or more video now. It's women and sent you, or Moncassia, or can. And I was trying to, we now will throw one wash and some. You hear for one side, but you know what ye. Not a tiny. Ever can't, as Santa for once, no, I can't account on this war. Or targeting in I knew. Now I'm more carver. You're watching, you have a young wedgeman. I'm what we say we need chance, you know, wedgeman. Ye bia mene mwa moye se kwa bofre. Kofi Oduro. Hwe me ametui na hwe wanim hwe me nim. Hwe manim na Kofi Oduro hwe wanim. Me ho fa chel 10 times me ya santini. Me ya santini. Me ho fa chel 10 times Kofi Oduro. Ko unye kwoni o. Unye kwoni. Wo ena sa wo ye kwoni akwofo nyina wo na ho tan Kofi Oduro. Wasi ampan Kofi Oduro Alabasta eye kan say baabi a wo preaching despite one wo preaching despite wo ya santini ade na ya na mo jimi sa asofo ni bi mo jimi dodo wonye sofo wonye sofo wo kra no wo se obi a wo se obi a okum nipa wo Kofi Oduro wo se obi okum nipa wo unye kwoni ya kubusa wo nananom se kwofom ye henfo baabi a wo radio station ni TV station na wanim hunhu se kan say titefo prem face no wanim hunhu se kan say sa wato nkyene na omode fa enkranfo yusu no nua ka da enkranfo yusu no sa no wanim hunhu tie wanim hunhu se ye fi tuabodom fo ka no omode ye kan say enwom no sa na Kofi Oduro wanim hunhu tie otiase Kofi nyina wo na ho tan ewom wo na ho tan wo nse mfiri kwompo na se wo firi kwompo a Kofi nsamu Kofi ntoso wo na wo ye Kofi a wo ho tan wo fuso wo Kofi nyina wo na ho tan kwasiampan wo bedidi asantefo atam abuofu na wo yonko ne asantefo say one tribe a person overcome other tribes ni nyina wo ni twase Kofi Oduro asiampan wo papa Jimmy odibia wo say de wo sia Jimmy sa na wo papa Jimmy enti na wonnim nyansa no wo enam so wo ti aso de mo nyina so wo mi ya Jimmy fo no ya sesa nkyene na de agu mu tirim o church members no especially wo asantefo no asantefo ntitiru emmoa mantwa mo ya asantefo na wote sa akwa siampan wei aso de ho no mo ya moa krama na di mu maame ma ne wo mo asantefo no
asia fuku kwasia mpan we say no odidi mo hina tem na mo tena so dim kwasia nipa na wo preach e wo ni radio station no kwasia wo ya santini ofui wo dwame nipa mu nsemu be se hwemanim na hwewo ni yen hweme me ho fa che wo 10 times abuofu wanim se ayi kan say akatia wanim se ayi e kan say we obi apapu ache no ho se enfofo jimi papa jimi odi bia wo champagne se Oduro se alabaster ala uni twasidi no bo wo de wo to api na wo bedi na mogode. But be interesting thing oti baby o ni pani ti kuro foforo so and wo chinchi onunu ade na akoso wo kuro nim onunu mu saa na udi ade a wo tena kumasi di ade wo sampa wuso free sampa uti kumasi na udi ade wo sampa enkrofo na wudi wo mo so hene no kuaba listen to reason so buba yesu ye tebe so woni bebu a yesu ye tebe meni asantema wura enkasas da biara da sampa akuya na sampa asase na asantema asase obiara obedi sampa hini bia ba asantema wura ho ro ba besue it means o hye na ase why you say the message aka wiem na what CTV honom na okay cancer for Jimmy say na start campaign 2024 na wo share DCH na wo di enkofa atem na o nua TV wo di enkofa atem wo nua TV wo no nua TV for no say wa bom mapam e na ko tra CTV say do agongo CTV aya wo dia sa wo pa ndisi ni ge na wo ma na to he obegu television because ye wo de asante media go aye dia no best good TV no Sedu agogo kachire no so wanya Jimmy na ye be good television station CTV as one radio TV no unim hwe so ohene te akuya so na se ngazete wa automatically no nyo ohene wo yodi kru enu tro euro asantema wura ofre so modua efre sampa da class one efre mu ba man sha himfie no na o kache mo se me sika dwanti mu mi odum wo sika se mu nyina etimi me mpe obi asempo ara se me mpe obi adama me nyi obi adamudie biara enti wow akuya ne yawodia e pe ko na ko mo se dia ade woro no we de odi na nya de kom de no unsuan de no akota CTV na waya chako se de oti du foche so some fun be na journalist mo so my Ghana no bebo ne so ba o my Ghana be so Rwanda na se traba ni be sim na man to kwanto ko e ya mo journalism for mo journalist mo na be bibiti sa wo se yeduku wo tuoro ke cancer fun we sa his speech na John Domedi mama kan we you are so man starting so because ni kwa sa TV station e tun futuro ni e kachiro bi na oti kumase e na o create asantema wura onti kumase ni eni hino oni hino kumase o ya asantema wura ahuna bobiri Nyankopon asase su Nyankopon no atuma kotentin kotoku seja rampon ono no apoti eja rampon odi ni bedi agro afunu se togwe ansamfunu no mti won 2024 kacho sa won samfunu didi u share DC e chira didi penifo atem no jai na so mo bia na ti akuya so te ye ngazete wa o so yo hene o ye ngazete wo yo dikro o hwe kuro so because nipa na o ya na san nipa na o so yo hene oni honom e bredu na so ba na odina japade ade ama no nti automatically wo ye odikro so mo bia no wo ye odikro so sa so mo bon wo ye odikro e na mo ma do ma hene hyehyɛ bochi na mo din samfo na mo ka samfo kire nipa sa ade ewura sa te bewura mo ka asam kyena a o mfi mo no mo hu on respond to mo comments na ya mo hu nyanza za mo be gya sa no ma no adi my benefit mama tribalism titi yentem mama tribal titi ni pantem de o time beto yentem sa yanka o journalist there wonya opportunity na so wakota TV station we akonya kese a obe kanja cheche nsemu efa akunya no na obi atere ho ase no wakohye ba akochi se wo ye sampani enti no yiwu asantema Otumfuo tutu afri na sa kumase so akosampa se odi hene ubondo wo ye bebuku ato ho ya mebo ye wie asantema maame yi na asantema nyina maame ye na yi na ye bebuku ato ho e media so bo de be yo ubo de be yo of future spare time tansam fo me ne man kasa saba so wo egbofu eni asantema wura nkasa sa eni asantema wura enkasa bi saada ana ka so waje adamudia na ono sika biantu oni sika oni bibia wo
sikadwanto mo hyehyɛ ndc si na ase bibia yɛ ma adwene sɛ ayi asantemana na asante region obia yɛ MPP ni na even though menhia ko amode MPP atagi menhia mo de MPP akɔ tare atagi menhia by force ade na munni adwene de campaign anase adwene de politics munni bisa munni adwene de politics ndc no be na wanya free ndc no ba o kwan kan sasam chana na kufa don doctor bamu ba omia last year mo dia na wanya free adan de nya sakinum sakiu free omia tv o mo do akose ctv ni pa do send ctv ni pa do send hwesa ctv mu suande so mo bia so ko ye wo ya personal enko o man enko fo won hyehyehye market a wo sampa hono obi o ye wo ya bia no sa de sei e wo kuma ebe ne ya se so modua na nipa onipa trene o so odi akunya enko won hyehyɛ dom henachi emomu hyehyehye market ya wo no egungungu nipa minu ade ada entututu atu ewo kumu no ade na journalist from ensem bia na be tra radio so na mu tumfutrogu ahwefo ne atifo ani sa ade sia obi busa me sa asantefo kro mo ye hwan he fo anu twutwuru fom asante ne de ye ho na modem kwase afo no from Ghana fo ne be kan ye ho eme ye be ye oman nti ye oman ye wo oman mu asante wo pese ho asante na sikadwa Kofi ye de ya asante wo pese ho asante ene ye wura ne Otumfuo setu na ye body dia na ye bu emu ase asante ene ye ne yamado so na movie se pamnati amantwe na aka nkwase asem ye ne asante ye asante ye your mind ye chichiri ni se ya ne ye movie she na ko asante your mind enti na ye wo ya asante holiday I enjoy wahini bia won hye sikadwa ase bia ye mokui so ati ase won hye sikadwa ase a woni sikadwa wo good terms so won hye sikadwa ase won so woni sikadwa ni good terms so ye mokui asante de ye ho without us without one asante your mind mo be kai ho man kai ho asante ye your mind ye ne etimi ye na ye mo ja na mo tie asuoja na mo kam mo wasem ye ne asante no ye wura nyanku pon wo ho won kunu wo hene kwase bi mfa din fie de meka ho because the student faso he na obenyina chewate nyame nya okese na nyame na waye okese awie de ne onye obiem ene mo nyama wo obi na nse na me hu se Otumfuo ani abre na ye de ne ko World Bank akoji loan no wo hene bi si ye de ne ko China akoji excavator be galam se onya aye bemi Hey, Yaa Titi. What's your name? Me better me bisaw. Ate ko de ben pa na NDC ye to ho na MPP ba ye o mo ba gwiragu. O man na ye hihye no. Ade na NDC de ba ye ade a ye de hihye man. A MPP ba ye o mo gwiragu. O man na ye hihye no. O man bi e betumpon a ye enwoma sua education. Kira me ade kora NDC ye no hono ma MPP ba ye no wa gwiragu. Kira me ye free hono ma ye nkwa ye health sector ade na NDC ye no hono health sector a MPP ba ye no o ma gwiragu. Health insurance MPP na de ba ye NDC ba ye no ba se no wan hunu hwe NDC dan gwiri ngu ye education school feeding MPP na de ba ye NDC ba na wa ba se no won hunu hwe won hu bone wom mama we wa ho won fata journalism o ade a fata pa wrestling e wo se okosua se na esi boxing eno na fata o journalism nya wadwuma me ka kire e facts a me ka kire journalism enya wadwuma Yaa Titi e wo se o wrestling ana boxing e da se na o ka kire no what is a hunu kire sa se won pepper no kura but de wa ye na wo se o ka every district be ambulance. Everybody agenda 111 doctor hospital back 111. Yeah, see a complete minimum 90% completion. Or minus is channel. Everybody no Ghana born homo a struggler NDC a buyer was struggle so by 1 million. NDC MPP buy within 1 year. Why the Ghana card? O my den de sham mai kira me dan kro ben na NDC ya MPP ba na oba gwiragu nse be na NDC wo NDC MPP NDC mo na wo hia omo MPP le wo hia hwe wo yefunu na wo di akire
aduana wo be jagu yefunu amana ye kase no enu nti wo didi MPP achem say wo hia MPP because MPP ba ya mma sika ndi endi se ba ye ma sika ama wa jagu yefunu amana ye kase nti yo yasi why say eduru ho na ma say de kwaso no wo de wonte what is TV station na ma sika na wudi nti ebe den sa na tie free education MPP aban na de bae endi se bae sa na ekọ wonti me ka ho asem say MPP ta man ka wanya ano na wo jet TV so na wo yede wo ka sa wo ya kase na wonim kasa wa ho nya kase anya nyansa wo nya kase na ya nyansa why ai wala si we kakre tira nyoma me e wo comment section aha yi Penyah Block Media.